no lundu kala ageze arali bise ari ngulu banda nako muri banda bugize. Ayo masasu mwumva dutangiranye rero na masasu arimo aravugira muri teritwari ya Mwengangani muri Sud Kivu, aho inyeshyamba za mama 23 zakubiswe izakabwana. Ndakubwira inkuru y'ukuntu bibyihene mu baturage hano muri Ruwinja, ibintu byasubiwemo mu gihe muri teritwari ya Fize hangaha ni muri Sud Kivu. Colonel Sematama watwirwaneho biravugwa yuko yamaze kwishyikiriza ingabo z'u Burundi, akaba yamanitse amaboko ndetse agahungishwa agahita ajyanwa i Burundi. Ndakubwira kandi byapanze muri Bukavu, ibintu bimeze nabi, ntago byoroshye. Kandi ndaza kukubwira yuko hano muri Twangiza Mining indege zongeye kuharasa zirahabombarida nta mikino. Iyi ni Inkubi Official TV, guhaye ikaze cyane ukomeje kubana natwe gatanu ku kandi. Nyemerera unkandire kuri like, ubundi uze gukomentinga wanasharinga, ibintu bikagenda neza cyane. Hatindiganyije ayo mafoto mwitegereze neza hariya, zirani za RDF dore zikoreye imifuka. Ni imifuka y'imiceri, ubugari, inkoko, bibye ibintu byinshi, barangije babikubita ku bitugu barahambira baragenda. Iyo operation yose rero reka mbanze nkubwire ukuntu yaje kuba itangira. Hari hano muri Mwenga, ni muri Mwenga by'umwariko ahazwe nka Ruwinja, aho Twangiza Mining indege yabanje iraza irasa hari ahantu, ariko noneho umukorasa ntabwo yarashe mu birombe imbere, ahubwo yagiye itwika ahari amacumbi abakozi b'iyi kampani ya Twangiza bacumbikagamo, ahari parikingi imodoka zipakira amabuye zahagurukiragamo. Birangije indege irahabombarida hose irahatwika. Muribuka ko mu minsi ishize yari yatwitse sitasiyo ya essence, ya peteroli, igatwika n'ibimoteri, iminara igashwanyaguza. Rero noneho yagarutse ije gutwika ibyo ngibyo ku buryo batsiratsiza, noneho ibintu byo kuvuga ngo baranahatekereza bakabikura mu mutwe yabo. Mu gihe rero indege yatwikaga aho ngaho, inyeshyamba za mama 23 zazamutse zijya kurasa Wazalendo ahazwi nka Rurara. Hano rero mu kujya kuhabarasira ni muri Mwenga Centre, bagiye kurasa Wazalendo muri Mwenga Centre yari haherereye. Wazalendo irabimenya, iragenda ibatega mbisikade ahazi nka Rurara. Mu kuhabategera irabarasa, ibarashe isanga baba abanyamakenga bararusimbuka barahunga, ariko bikavugwa yuko ari bamwe bahaguye, abandi bariruka bakwira imishwaro. Mu gukwira imishwaro bajyana n'umujinya n'agahinda byose, birara mu baturage. Bamaze kwirara mu baturage hari Ruwinja, icyo bakoze ni iki: aho bashyikiriye ihene bayizitura bayitwara, aho basanze agakoko wako bashije gufata bagafata imyumbati y'ubugari yanitse ku mbuga bagapakira, amaduka, imiceri, ibiwunga, ibiki byose barikorera. Niko kubona ari amafoto yabo birukanka bagenda. Yewe niwo mujinya, niko kwitura abaturage bahara muri Mwenga. Mwibuka ko ibi byaha biba bitemewe mu ntambara, baba bagomba guhangana nabo bahanganye, ariko kujya gutwika iduka ry'umuturage, kujya kwiba ihene ye ntago byemewe. Ibi rero ni defete zabo nyine kababayeho. Urumva niba bageze ku rugero rwo kwiba ihene n'intama, bakiba inkoko nuko. Reka mpite nkubitira kandi muri teritwari ya Fizi. Muri Fizi harimo harakubera ikotaniro ry'intambara. Ni intambara ikomeye cyane, aho abarundi bamaze gusakiza kiriya gice by'umwariko cya Minembwe. Hakaba hari amakuru yamaze kujya hanze yuko nk'uko ibinyamakuru byo muri Kongo byabyanditse, yuko Kigali yari yamaze kohereza intwaro n'ibyombo, yabyohereje muri Twirwaneho na Red Tabara. Baza kubava mu maneko za FARDC zirabivuga, biramenyekana ko ari intwaro n'ibitero biri gutegurwa bya simusiga kuri FARDC, kuri FDNB na Wazalendo bari muri hano muri iyi misozi. Byarangiye igitero cyose kiburijwemo. Mu kuburizwamo ariko bikavugwa yuko kubera Sematama afitanye ikibazo n'abamutumye gukontorora Minembwe byaramunaniye, ikindi guhuza Twirwaneho na Red Tabara ngo birukana abarundi babashushubikanye nabyo biranga. Sematama akaba rero ari mu yabira. Amakuru amwe akavuga yuko ndetse nyuma yo kumenya yuko ikigiye kumukurikira ari ukumukata umutwe bakawuca, yaba yamaze kwirawumeta mu ngabo z'abarundi akamanika amaboko. Kuko uyu mugabo ni mwibuke niwe wagambaniye Makanika, azi urupfu rwa Makanika ukuntu yapfuye yishwe n'abamuyoboraga bo muri mama 23 n'abayobozi babo.
niwe wamugambaniye kubera ayo makuru afite rero, kandi akaba abona nta yindi kontorore nawe asigaranye yo kugira ngo abashe kwacivinga ku ntego bashebuja bamuhaye. Arabizi ko igikurikira ari ukumuca umutwe, bikavugwa yuko yaba yamaze kwitanga mu ngabo z'Abarundi. Iki kikaba ari igihombo ndetse cyaba ari nko gucika umugongo kwa Twirwaneho ndetse na Red Tabara. Ni ukubiha igihe iyi nkuru ndanyibahaye iracyari muri suggestion, ntabwo iraba confirmed. Reka tuyitegereze turebe, birashoboka yuko mu minsi iri imbere igihe n'amateka byasobanura ibya Sematama tukajya kubona mukamubona ari i Burundi cyangwa mukamubona bamuciye umutwe byarangiye, kuko ibintu ni bibiri kuri Sematama. Nadahungira i Burundi nta handi ho gucikira ajya, barahita bamukata umutwe. Burya rero nibyo nyine bijya bivugwa, yaruciriye makanika, ubu nawe rero rumugezeho arimo arabundabunda yiruka. Reka nigire hano mu mujyi wa Bukavu. Bukavu ahazwi nka Panzi kuri anteni bugufi bwa Kiliziya, aho ku isaha saa moya z'ijoro z'uyu mugoroba watambutse habera imirwano, aho Wazalendo yahondaguye izi nyeshyamba irangije, ariko ntiyagira umugisha wo kwavansa ngo yinjire imbere, ahubwo irarokera isubira inyuma. Ibi byaje guteza rero imyigaragambyo muri Bukavu, aho abaturage batangiye kwataka izi nyeshyamba bazibaza bati ko twumva ngo hano imirwano, tukumva ngo ibunaka imirwano, tukumva ngo ikanaka imirwano, muratwizeza umutekano wuzuye 100%. Inyeshyamba rero nazo mu kwikura urucu mu kanwa bateye ayo ngayo ni amabandi yateye Mugunga, ni amabandi yateye Kimashini, ni amabandi yarari Panzi, ni amabandi ni ingegera. Murabizi ya mvugo yabo ngo ni ingegera, ni ingegera, ariko burya hari igihe izo ngegera zazabatibikana bakabangira ingati byari ingegera, ahubwo bikisubiramo noneho bakagurana, bakaba aribo bahinduka ingegera, zikaba arizo zisigara ziruka. Izo ngegera rero ni nazo zafunze umuhanda wa Ntuza wa Bunagana Goma. Izo ngegera nizo zafunze umuhanda wa Nyangezi. Izo ngegera nuko nizo nibyo bisambo nyine nuko. Tuvuye aho rero reka mpite njya Ikavumu byifashe bite uyu mwanya wa none? Kavumu airport ikintu kiri kuhaba nacyo giteye inkeke. Ni ukuvuga ngo ibice birimo Kivanga, ahazwi nka Kafurumaye, ahazwi nka Kawuzibiega, ndetse n'umuzenguruko w'igipangu cy'ikibuga cy'indege cya Kavumu haragoswe. Aho hose harimo Wazalendo. Noneho ikiri imbere ni iki rero? Imbere mu kibuga cy'indege harimo inyeshyamba za M23 nizo zirimo imbere mu kibuga, ariko wumve ngo kuri korotire y'ikibuga cy'indege hahagaze Wazalendo ibategereje. Ntabwo ikibuga cy'indege umwanya wa none wakonfaminga ngo cyabaye tombe, kuko ahantu hose Wazalendo iri kugera muri kubona amadarapo ya Wazalendo agenda acicikana, amadarapo y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho Wazalendo hose iri kugera iri kuzamura idarapo ry'igihugu, igahita inazamura Hymne National. Mu kuririmba rero Hymne National hano muri Kavumu barateganya kuzaririmbira Hymne National mu kibuga ndani mo imbere, hakaba ariho hazaririmbirwa indirimbo y'igihugu, banashaka kugira ngo Kavumu izavire mu icyarimwe na Bukavu. Bikazaba ari ibintu biryoshye cyane, bizaba ari ibintu biryoshye cyane, bizaba ari ibintu bishimishije. Noneho kumva Twirwaneho Sematama yabacitse, byaba ari ibindi byaba ari amata byaya amavuta, ibintu bigahita bigenda birushaho kumererwa neza. Rero igitero cya Twirwaneho kikaba cyamaze kuba kibanetralize. Niba amakuru yacyo yamaze kujya hanze, murumva nta handi hantu hasigaye. Ndanakubwira yuko kandi inyeshyamba za M23 muri Warikare indege naho zaje kuba ziharasa. Ahantu zaharashe nahazwe nka Muhanga. Ahangaha Muhanga hakavugwa yuko indege ahantu yarashe naho yatwitse ikintu cyitwa ibirindiro, ariko yibanda ngo ku nyubako zari zirimo ibiryo by'izi nyeshyamba n'inyubako zari zirimo sitoke
z'ibikoresho cyangwa izo mbunda z'aba barwanyi ba M23. ni ukuvuga ngo uyu mwanya wa none FARDC bya bintu Sylvain Ekenge Bomosa yavuze birimo birasohora, aho yavuze ati ntabwo tuzigera tubaha agahenge n'umunsi wa rumwe, nta munsi n'umwe tuzabaha agahenge. Indege rero uyu mwanya wa none ahantu ziri kugaba ibitero, ziri gutwika ahantu hari ibirombe izi nyeshyamba zacukuragamo, ahari ibikoresho. cyangwa amasitoke y'ibiryo n'amasitoke y'ibikoresho, aho hose indege niho zirimo zirahiga. Hakavugwa yuko izi nyeshyamba nibura zinjizaga 500,000 by'idolari buri munsi. Ayo mafaranga rero FARDC irimo irarwana no kugira ngo ibakubite hasi bashite ku buryo kibasigarana ubusa bagasigara nta kintu cy'inyungu bakinjiza. Ibi bizabaca intege, noneho na za ntwaro baguraga, za mbunda, bya bimodoka binjizaga bya hato na hato bizahita bibura, ubundi noneho sasa ibicare ku gakanu ibahondagure nta kindi kibazo gihari, cyangwa nabo nibabona nta kintu bagifata bafata umwanzuro wo kuyabangira ingata basubiri iyo baje bakomoka. Reka mbashimire cyane rumwe mwese, mbabwira nti mukomeze kumererwa neza kandi bifuriza kugira ishya n'ihirwe. Mbibutsa nti ntimugende mutarayikinze, ntimugende mudakomentinze.